le program tối nay kan nei la rei don awa kick off na kan nei don ka pula hian in mizo football players professional players pani voinan on tel thea anni hi nangma ni anga he tiang enge ni kan tiang opportunity cha nei velo jumpoa duna ISL ate I League ate tel thea ni tel thei men ni lawa akhel thei chi ate nei ti ban de la har sa to de lu ni chu playing 11 at tel chi the ania kabul che mi hi jeremia ania ani hi Hyderabad FC ISL player ania kabul a hian in lomna lomna sa chuala ani hi CDD Deccan FC I League ani ani pani hi in enton tu te sing amin ni voina hian hetilai no bangrong kal song song te hui hi ISL ate I League ate kan tu cheu ni chu hin lu huna chuan no pangli ki lo kal zel ni chuan hetiang hian in on kal venga hetiang a kick off na hun nei tu hian kan tu sak cheu ni chumi ti thei tu in ring kanu mem amban phat teu chuan voina Reliance Foundation Young Champs le Mizoram Football Association in kan buat sai no pangli inter district championship a voin hi na kan nei do na helai local zong zong te champion turin du sang kan han chewa kan players te pati hian min kick off sak don ani ama zogin Jeremia han soma ani hian ina duna lama bola pe tanga adong khan bol khala ukol chusi ula na pina lo mang kan pe Clap. Photo session. Hello, high five doon ito. Đúng là coach lắm. Excited đấy. Come on! Barete, good! Aizol! No pangdi. Best of the rest, le lung lei. 0-1 le 0-2 ni chu. Don hian ama hian under 14 dal mama ka ro le to te ho te ene sa te april te je sa te an man thanom ba mu ko dom ko bang hello ma hian kan lis te kan sar te hei hey hi lalta na ni hi keeper ha tu e keeper goalkeeper mo an pheyang